Om Swastiastu. Angayu bagia uningayang titiang, majang ring ida sangyang widiwasa, riantokan sangkaning asung warakerta nugraha ida, mawinan titiang prasida ngelaksanayang upacara pawiwahan, iputu gede bagus miwah niloh putusari, ring rahina sane becek puniki. Matur suksema aturan titiang, majang ring para ulaman sane sampun prasida rauh ring acara pawiwahan puniki. Titiang triki janten jetio swantah dados rerama utawi sang sane maduwe karya. Sadurung titiang lanturan bebaosan, nugrayang titiang nyinahan anggan pianak titiange puniki. Iputu gede bagus inggih punika pianak titiang sane kaping kapertama. Sane makin sampun makarya ring Gianyar dados PNS. Lan mantun titiange sane mapesengan niluh putusari sampun makarya ring rumah sakit Gianyar Sanjiwani dados perawat. Ainggih nenten akeh titiang mebaos ring rahina 5 dina sane sampun lintang sampun kamadyang upacara mapejati. Lan ringgalah pitu semeng iwawu sampun kelaksanayang upacara mabiu kawon ngantos jam sia semeng. Kelanturan antuk upacara makala-kalaan ngantos jam dasa. Urusan punika selanturanyane kemadyang upacara mawidi widana ngantos jam 1. Sane mangkin jagi kelaksanayang upacara majaum-jauman oleh Iputu Gede Bagus miwah niluh putusari. Lan ringgalah 4 nyorean jagi kelaksanayang upacara resepsi ngantos wengi. Majang ring para ulaman sareng sami sane maduwe galah, titiang nunas mangda ida dane nyarengin rauh ring upacara pawiwahan selanturanyane. Sane mangkin titiang nunas mangda ida dane ledang ngunggahang boga samatra sane sampun kasiagayang. Urusan punika sadurung budal titiang nunas mangda ida dane ngaturan pitekat-pitekat marep ring pianak titiange mangda anggena panutan ngantos ipun lingsir. Makawasana aturan titiang yan pada wenten makirang langkung titiang nunas gengrena sinampura. Ainggih susema aturan titiang sinap antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.